Dushimana Olivier Muzungu kuri attaque rapide. Olivier Muzungu aragucengana. Olivier Muzungu shot funga Dushimana Olivier Muzungu afata icyemezo kuri attaque rapide ikipe cy'u Rwanda yarikoze acenga umukinnyi umwe uwa kabiri yori umupira mu kuguru kw'ibumoso arangije akavinga umupira kuri deuxième poto umuzamu Suraiti Ruhima ariredura arirambura asaba n'abuzukuru ndetse n'abasekuru bose kugira ngo bamufashe kwikedura ageze umupira agakukoraho umupira ugera mu shudura Dushimana Olivier yongera gusetsa ishudura ku nshuro ya kabiri Amavubi 2 Djibouti ubusa Amavubi amwita Olivier Muzungu yongera guhagurutsa abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi. Pase ya kabiri decisive kuri Ruboneka Bosco. Olivier Muzungu tera kuri deuxième poto hariya atsinda igitego cy'umwataka kabisa, atsinda igitego cy'umwataka. Yongera kwibutsa abasore bose bakina bakomoka i Rubavu ko Brazil igihari. Yongera kwibutsa abantu ko Rubavu igifite abakinnyi. Kontra 1-2-3 yorientamo rimwe kuri shot ry'imoso hariya umuzamu Ruhima Suraiti umupira ntiyamenya uciye arabwira ati mwe muretse mbanza nshyiremo akantu atera Afurika yari yabibutsa ko ari umusore w'Urubavu. U Rwanda 2 Djibouti 1 kuri aggregate. Kano kanya tuvugana u Rwanda rukaba rwageze mu mikino ya raundi ya kabiri. Olivier Muzungu